You deserve praise. You deserve the glory. You deserve praise. You deserve the glory. You deserve praise. You deserve praise. Holy, holy Lord, you deserve praise. You deserve the glory. You deserve praise. You deserve praise. You deserve the glory. You deserve praise. You deserve praise. Holy, holy, holy. You deserve the glory. You deserve praise. You deserve praise. Holy, you are holy. You are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy. You are holy. You deserve glory. You deserve praise. You deserve praise. Hora maragashakara barakandi yalamalokondo. Yarabaragashiki yarabarakanda la malakandi yarabarakando. Ikakara barakashakara barakandi yarabarakando. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. We thank you that you are here, O God. We thank you that your presence is here, O Lord. You are in our lives and you are in this place of worship. We bless you, Lord. We bless you. We lift your name on high. We exalt you. We decree and declare there is no other God. There is no one have came, there is no one coming. It is you and it is you alone. The name above all name. Magnificent holy God. Let the heavens and the earth reveals of your goodness. We bless you, we bless you, we bless you. We thank you, Lord. We thank you. Sa anki kaping o kasabak kalangan ng kamakaon Jesus. May Kaun-o song ka morpan armasin sampa unsak. Sa perehsang kami o sa kamela sa dehr. Tama sa pulmamumasan mahsanih. Korusyan perehsang kami. Korusya may anki as ngakan mour. Rankiyang kami kaping po kami kelep mawarang. Kaping korusya mo ko ng kapulupul nan maray ng rahn. Po sodra man Koht likin kami. Sodra may mour kami kelep magatiniyas. Nibongo ng rahn kami sodra gan listoila. No sleeping nor slumber. You are awake, you are alive, you are powerful.
Oh Lord, you are seated highly on the throne, and you are everywhere at the same time. Kom gatun got was a korosan so drugis. Kom gatun mangi me korosan so drugis. So the mego so was a sabantalaya. Sabantalan bonanakan kom gatun got mo. Sabangolanan kabin matao kom gatun cut mo. So the was sak is sabantalaya messen ruksang silangami. Kom gatun wrong me koros me mau me suwed. Sebato the banko promise pag mangkit the batagan. Pagiyang kom yung gatun makakiyang kit the batagan. Mamia deep mesawiyata momu mesakin. Kolokol the naknakit the kamakamayit. Pagku kom yung gatun makang kito so segit. O why kasangan ang deep na nat mour Lord. Kuparay kit po sangak mour kumour. Makom gatun pola po senangi. Kalangan kiyang komi mourang korusia ranwat. Korusia makat starpon. Lion po sangak Bible study. De bil kapagap pana korusia me bilbano dial mour kapagap kiyang komongen Sarawi komong gatin ser malya linaramas kawokong kupromi noyong naramas kawokong kupromi Lord muidang komong ruler reign take dominion palang away sang kapchakay nat kapchakay kan palang away sang sawewe nat sawewe kan kamele nat kamele kan me wong komyo kupromi ay kapagap kiyang komyo Lord the real man makom katin created makom katin mangi kiter sang ni kapagapin mon kapagapin sambawat kom katin mahsanih kom katin mangi kiter. Oh Lord, from the beginning you know our ending. Niyam knitted us together in our mother's womb. Kom katin mangi skidro tama kom katin pul laleto Koht. Ikapagap kiyang kom kisakis korosan rise up. Kisakis korosan rise up. My land teacher kapagap metuet pakiyang Kaun-o and tame pulre mail engkak kamasalpasang o engkak totongki ni Duwen Pwuhk main Kaun Jesus ikapagap kiyang kami kisakis korusia makam katun pulre o pulpo nurailakan Lord bebilban yang sawet tebil mour main Kaun Jesus kisakis koros engkak identify sengkak trogata sengkak konta sengkak klangata sangang kisakis tama kom katun pullalet pusengkak papaki yang kami niat yu memor pon sampawat okay bang kisakisen sport kisakisen main matong okay bang soun coal okay bang sompadak okay bang kokot okay bang mogit na manaman okay bang kawewe lokaia toror okay bang kisakisen patag okay bang kisakisen pastor nan momocho okay bang kisakisen apostol song kowo yo trapieta sapul momutotok nan wasakan mana na mour i-release kisakisen Koht and kak release na nat mour oh Lord pokay dengkit sansal chakay kom katun kapakatakit nito komu ibese ronger nang kaskul kan oh Lord mewewe ke turun kisakis kom katun pul na nat mour so you release kisakis courage speak to it and be alive and resurrected ni marang Kaun Jesus kisakis ponan patiye and patitan patiye and miponat mongyong and minanat malian mesaban matawata ko prangkot mesaban menbuya tamese se kabugitan buya kalangan ng komisyo Koht kan labalap kom gatung kupuro kapayata korusia metodar korusia mebilpampatangkit mour iralakan me somau palangaw isang wasan somau kemelang wasan somau na palwarrail nan mga matak wasaso jeli bilbil matak te cancer ni marang Kaun Jesus so rampungo manaman kan memor ng palwaran cancer karya yukala ni marang Kaun Jesus mela so jampungo manaman kan yuko perehsang ng palwarwan ni marang Kaun Jesus aleti ang maula maka cancer te ka matak te yata nam somawan Jesus pogular kabanda chaledi kanda chaledi kabanda chen pull it upon you why go the bomb on maular po Christ lipalipta Christ namanagla Christ hola Christ pola pueki tipam kan tipay pueki am soma so just chaban men mi milala chaban soik chaban why ko to maula chorus ma Christ pola po changka kangi thank you Lord kalangan ng Kaun Jesus kapag marami saraw kalangan Kaun Jesus mayawo pebol ang kakibudret ang kakirdaret main Kaun Jesus wiya tama kom gatin mahsanih tama kom gatin inoukihong
kamerating na mo wasakoros bonu to korusia mein God night serigan mepulopul kaperen oh God sen kakilang aral rising up aral wugita sapul mami mahsanih mour wugita manamanan ngen Sarawi na aral mour oh Lord marapan sila waste time kapkaparani trepel arapan kak free and mamoro kasaleta linganan Koht dan marainin sambawat Kaun Jesus kalangan kami kapag nga marami saraw kalangan kapag kiyang kami katan blessed time ngen saraw ka wedi ako sa nanaway masanto nanaway tama kami katan kupurgi yang kak sarapasang ko saya so try wewe kami memekoros kapag kiyang kami anointing o Lord ketin nga mo yo Lord and kayeti armas koros merong pumasanong kakabuti wa o kapayata ko promunan samba Marang Kaun Jesus, mawiyat kaun at mour. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Yawasama kam katin tune in from. Welcome kami. Pona sa kalangan Koht, pona tay mour, pona mo mour, pona mo penene, rano met mo Koht katin kapagata bakchalem perehsang lale. Song chorus maginatang kami, song chorus magin saut kunwado. Iko sa yayar matay kapal, udang bangkin miya. Ap yamu manatay respond to it. Yamu manom sapang kapal, yamu manom sapang consens with. Kay yayang itiyo tuweta loosman, takakasinan tako kasayang turn around. Okay? Mail wasakan nan Mehmen wasame kanot tornado godo, ang kagak changam safety. Argo command kagak kapag dan tornado on kolakis wasa okay song chorus me pampaliya bachel jay banasa me pungen adoridin mamoro mimilala child okay kambanan dayang turn around puralayo sa kukusangya lelom kapal yeramen sang pewe Satan men challenge sang po na chay kapal okay आपका बान ये कार बना चाहिए बाइबल स्टडी चाहे नासा इसके चाहे में काउन जीसस पोला का प्रयोग चाहे dominion गेक मालकान में पकपाकी या इका स्कूल कान dominion तो वजह पेवेदी गेक dominion तो वजह पेवेदी में ऐसा में काउन का पकता में ये एक yang rap dominion एक yang rap pungen kaun apa li pewedi soangen nan matual में का चंगा पकता हुईten Arabuya ke pijin Satan kisangra. So Kaun Jesus kapre yang kitrail niyan sama kamu sapal kamplewa lady dominion no. Okay, do a countdown. So yeramen masak me koros yeramen pil masak mana pe pokchay bang kaun railta. Okay? So song koros be pan uang kamu kampang sayang tangan. Per kopur. Puralo sa kagoto sangya. Okay, ap kaitek mondio sang. Mondio sang kasaleyang kapalo makam stoweweki is coming the tama Kaun-o yang coming. Okay, muna cheban chapter imenan ki yan so mau yan kapungang Koht o kapungang Korusia me yang donate nan resent me we last week or week you resent you go to online ya announce me melayo John ya penenen Mela, Seria Mela, San Diego. Is chunok we can rail up yes, Mesa Panene. Okay? Isaac lang rail, yes, American Glanyan and Castoga. Ipaki Pwegi Chapanene. Okay, so Ipaki Sawasare. We go Chala Bugi, Chala Winnabugi. Chala Winnabugi make child Togupana, so Ikataralar Ayo, Semenanki Jansomawan, Lobolop. O kalangan ang kumailakan may sawas. Okay, iban teach, iban ka school ko man mayroong naneway lesson kan ko do po kita. Ansa mo kampano sala kasampalen mayroong kampang kasampalgi. Okay, pali chojo armas kung kola sarawro kung kosa chalayo. Chalayo mau estuka wawada mayroong. Okay, Arya Mia me pilkataro do chala limao sang pombe. Ina na nong yaw tani kalangan ki. Pumay mimina na markayap estuka Yap yang sawasa aman sang pombe me chela sama walan sent pombe apkat taro do chala limao la balani kalangan ke boy kai tek wo makasampalap amo mayrong o kasaleta makamwewegi takot mayrong makam kasampal kita takot mayrong. Okay, so anyway kalangan ng Korusia me sawas centro samalar pakatare rayo so imembilwolian di Japanese yo announce
sapon marail kalangan rahn kapung rosto kasik poses to sa yapana iben ko to tra announce o Kumwail kan mesapen Kaun-o mangi. Okay, achay merang yawan magchay kita is kichal makita sutra na pampakair pokita sangoros chay wiyan marang Kaun-o o merang koros merer Kaun-o kin keep regard o bangkiyang ko makasapal kalangan kichal aramas magin mensan salki. Okay, abanso yung magchay pan mensan salki tok makan magchay wiya puksaraw ka tete yang chay mesocha ka jumbanan lang ari mendata ni oralap kalangan ng korusya mesawas. Anyway, iban watakata wasa kispwekia iwi kaska school ko to kabakap chaisai kosa nang kabakap. Okay, last week moi kasidum week met me kos ya kabakap kareta na video kan Kumwail kachin alayer mai pasang karusia mepilman menyang rong tuan kabakap pwegi kabakap me ka school pa de kawait pa eme pisechuk o eme lap pwegi cheka pipi tang kapena tama kare tayo kapag warayla eschokin pasabang Kaun-o anso koros again yes o amen kapag koros mo poson kapag koros mo toke kupwuramwahu ari ko sampalan child ka school po ma icha child kapag insana child o kupwuramwahu works pasang ari apali loud din ke child aramas pwegi child ka school ki Duwen Pwuhk Sarawi chagin indindayang Koht insana child wo chay ma Koht ayana na layrong we utan kapakapen chayban peace still and know that he is God. Iutan kapakapen mo chayban asa nalamong Koht o asa may Koht. Okay, so eura toror mo maybe bangko lalale ap tama kayo ka sampal kachayla nasa tama puksaraw ko sa yagi atayla to te ya we up a trial mo na chay bangking godong mong Kaun-o nana chay kapakapakan. Si ibang watakatachanan kayon pitra Kayon Peter silu walu lele sakriyaw ar Kumwailen kin soangen what ar Kumwail and kin soangen lamalamteieu o kupwurteieu Kumwail limpoakpene ni Duwen souleng o kadekpene o aktikitikpene Kumwail dehr dupungki suwed ong suwed de lokaia suwed ong lokaia suwed dupungkihong suwed amwail kupwuramwahu kupwuramwahu me Koht ketin inoukihong Kumwail niya ketin malipei Kumwail Duwen Pwuhk Sarawi ketin mahsanih Mehmen mekin nsenamwahuki mour o rahn kaperen kan en perehsang o lokaia suwed o entukitisang lokaia likam utana na maisang suwed o wiya maur ora bol ni akel unsak pues silangan Kaun-o mahsanih mepung. Okay, mahsanih mepung o yakin koronge arpakpangkan anso koros ayakin sope isang magin wiwiya suwed. Okay, so niya child kaskas school ki yamu mana chay pang kapakap wasan wata kasaleta mau our child ka tawasa child ka kisang pene taba kisan lokaia suwed de lokaia sapun de akamay de libana taba kisang megot me suwed chay lang ko sa yata megot me mau ponian so me chay bang ko sa ya megot me mau chay sa uko pa kay chay kapul megot me mau bang yala a child mour megot mau me chay bang me mour la po tama chay ken ndinda tama chay ken mahsanih chay ken poses te ken buyalak son a child mour. So ko sa yaya ayo mo magchay bang ko sa ya chor karya po ni chay sirraban mo man riya. Okay, magchay klang ray wiyakan so mawak chay katarawe mau pawe to chay wiyo koko pawe. Okay, ko sa ya me power chay ko sa ya kan bilew ka school choror may bang wiyama to chay ko sa kan manaman. Kita me chay kung ko sa ya sanan tawa sa chay manaman. So kingdom riyaw. Okay, way riyaw may ko sa ya me chaylen kairo wrong. And so ko sa yo pa negativo sa kanang kingdom of darkness tatongi. And so may pwede ya mawo kapay kingdom in light tatongi. Way maran tatongi to way rot tatongi. Makarita komo yung ngoy para mau tame awatraka kaninda.
pwegi aja blessing mimina na watraka. Okay, kumwail pilkinintaya imangi ha imangi van pilpen mangi nyatar iweweki abong ya stupnotki God kauna van pegi wasakan megonong kainenela aptami men kosoya kchail okay pakachai kosoya ramas elugeto achail korea so ijama kayo ko sampal chailen pengo drop kija pengi chail kainene yang kchail nan masa ng Koht. Okay, bite pangalar wiya kapag angay melugeto korea pagita isto jo weweki tama Koht weweki ayap koso-kosayo penga wiyala. Okay, nanlukayan wayo mahsanih God God tuwaja akan wrong kapag aramas me hambalo pung aramas me aktikitik o pung mawa. Okay, yamu menampan aktikitik kapan kaperen Kaun-o mour. Okay, aktikitik aramas aktikitik kaidek aramas nen aramas aktikitik nen no kageu karakter aktikitik me isong ko saya aramas me kak asame esyokumpung ni me karas. Okay, ana Koht. Aramas man me asame dipana ana Koht. Kaun-o kin soy karamas me pride. Okay, pride to it upon maso. So ikak tirugi pon maso ayap petapatan kapag Kaun-o kin soy. Wasami yap chawata kata mahsanih Kumwail kan me apchokot ta yap chawatak nang kayong pitra silu walu lele sa kriyaw akasaya tuan kachailen lebewi atray kosoy pwegi we riyaw kinto tongki atray kosoy ka we rodorot to wen marain o atray ni atray wikas kasbulgen kapagap tama kayo ko sambal atray mour en aktikitik mong Koht o chailen pung pwe mahsanih me yakin sakang kapagap narmas aktikitik o aramas pung. Okay, pung kadekpene atray wiwiya pung metuja kampung lamong Koht pwegi injang Christ. Imagarata aramasaman me ija kasampal ki wiwiyata puko adato apsuja moitang Christ mour sai pung lamong punga kadekpene ay pung menjang Christ wiya yang yamong Koht. Anso me ipsapal injang Christ wudana way santipegan. So anso me umong Koht pwyen kapagap tame asaki isngoy ay rong injang Christ kamakaleya. Okay, so punglan in chang Christ o pungen kejala ramas wok pasang karatak iko sampal panjalen weweki maramas korusiana ne ipsabal po punglan Christ on ka kamakaleray Kaun-o ka rong ray nyaray kung gutong kapakap o mian chang Christ ram o mian chang Christ ram. Okay, imay chaypan so jamin ipsabal chalpe pupun sa machalana na kamorang Christ at chay wiya kapakap ikarapan na chay kapakapakana luwet so mana pagita Kaun-o anane irong magchelak chugudruk anane irong magchay wawa pungen Christ po na chay mour. All right. Okay, so bandola cho ko saya Duwen Pwuhk I kamelele me iwasa me yudia ay las kaskul pweki tami wiyakas kaskul ki nampung Pwopwoud. Okay, rahn wa Jacque Lebaivalu las nai kaskul metoge nampung Pwopwoud pweki ta ikamelele masa ng Koht wo wire me karusia nsenamwahuki I sapul machay song kaskul kareda maka school wiya chay sojo pokatao to tongki icha chay pan ngilamawki say kamelele maka school kang koros me posted there on YouTube makomban koronge o komobil to nasang Sarawi o kapayata wokilapan miya ng Pwopwoud perenen Koht pan miya Beboleng Kaun-o iwewen Jesus au patangki ang warangko ren kapakap ke kupromian wiya wisamba tuwe trakatin wiya winan lang. Okay, so magchay bangkin ronga tramasa ng Koht chay kapayata kapakabo poita kuprong Koht poita ni samba ni Duwen wiya winan lang. So chay ban mour souleng melel ni samba wat nsenamwahuki bebol mayaw bewedi chay mela chay bilban len nan lang. Okay, chay cho konang yo raman nan lang yo lingamaw ayet ngoy lu store pon sambawat
mai melelen mour ya Jesus to konang kat to bola Jesus kat to bola po kamuyo ngoy nan ge mour unsak so ya Satan go do pen kawela kemela perehsang ayap so yang an ge mour unsak we worki isai patlong nan wing Koht me mahsanih me ime kat ton buya pon sambawat okay magarata chai kapalakan and so the child so Kaun de paliantai child sang ba modan as chokonong modan kasaliang chai sai connected tong Kaun Jesus okay kasaya yar me so pogi lat pa chai kan pola po pewedion mi mereme lela chai linang ape song kan me turun ke child chai kan little wins and a child okay little wins and a child menjano kasela pima kaunia kamu me moitang and so me kompang work yang Kaun-o me ikang e raso chai kel melau kisangnya Koht manaman ebanu dacha kisang okay ebanu dacha kisanga ni chai ban excuse of chai pokatanda udani so chakak inananji so chakak so chanok nanji okay kom kiyang excuse ko saya makom so chakak igara bana so chakak chai ban ngitet yang is puksaraw ka dete yang child atay mawon kay te kendra uduk ap ngen kareta kam kak ko saya ngenen ta okay ngenen ta no ya kaluat ngenen ta palian Boyay ko saya popod ma o ayoy ko saya nanak kamala pa nanan pula ka sangre nanan kamal pula ka sangre main Koht para masay po yan makalagal main Koht kisang ya inangi anamana pod okay wiya sangan salatakan kapakapo mo Koht so ko purki irong ay luwataka yayi ayay wiya ay luwataka mi north ayay ngay wiya kapakap south okay Koht ko purki yan chok yata yawasay miya o ngay walangi ang bangkak sawas okay palitoto ika sampala bang kapakap kelep pwede may pan namanak ko sa iya ay sa ucharakan nanim sarawiyo nanumayo ano piluyay wasang kapakap and miyay wasang kapakap pwede kak salata ko ang Kaun-o po kapakap yo mes salata ko ang Kaun-o wiyo tatok lale amay pan manogela Koht sa tutululo kapakapayap kanyang atraramas kapakap Arya pempepon sa me pisetung kunay mour mga itraw Kaun-o asakan okay karta i encourage ki child kakela kay ki child wiyatan wasang kapakap nanumomuyan ma niya child lockdown so traka kolaim sarawi wiyata wasang kapakap nanumomuyan po eu Satan na pan lose elamata pan kisang chay momotso pan puti nanumanarmas korusia okay so ang koros mekin wiya po na thanking the child God can turn it around Kaun-o kun bukitala pwede ka mga child alright so ibang ko saya limbak wait ki limbak pwede niyay ko saya yar ayo Koht all okay Christ all momotso li Christ all momotso li so momotsoken paikyang all momotsoken paikyang Christ momotsoken paikyang Christ momotsoken papa Christ momotsoken menasala sabulmang Christ kawit arya ita tuan relationship and ololi all ken paikyang ken pakpakapot para apot kiyang apot li ken rong apot ken paikyang apot ken papa apot okay so niya ka school ko popod makamyo ngay pilata ligi ketra pilata katrakapan okay mawala manasame apang wuten ki liyo masanang Koht ape niya trakailong ko masanang Koht ayay karabangan kapalama miya okay so dame chay watakata nang kayong kaskulo Pwuhk Sarawi mahsanih all pakong ampod so ibil kawewer nanokay scripture kan takot limbak ala last may ban share yang chay may ko saya last night ko saya mepit popod iban bil
Egis chakalalela. Dagot limbak in Christ. O dagot pena chai limbak. Are mai sa chokas kasayang ol galep. Ikos kasayang chai ko Rusia. Pwede kita konang niya chai kapagupukita ni tuwang Christ. Niya tuwang Kaun-o. Niya Rael kasaya. The three-un Koht. Koht the Father. Koht Sam, Koht Nang, Koht Nang Saraw. Ni Trapyor kasaya. Chai kapagata ramas numumon kitay. Okay, so numumon kitay la physical, a spirit or soul. So soul nan ngana chay na chay papam na chay matamataw abang pungong tamo ngeno mahsanih. Paluara pilban pungong tamo ngeno mahsanih. Po kamu yung oyen souleng mour kingen Sarawi. Kaitek ngana naramas. Okay, so ikan kenton aramas man po yan asame souleng anane ngen Sarawi. Ngen Sarawi ye ngenen Koht. Nampuk Sarawi kan chay gengilang akasaya drama asame Jesus baptizo ngen Sarawi Koht to ni mom. Esko saya ngen Sarawi man pirman. Temuroy man. Akasaya ni mom. Ap ngen Sarawi ye Jesus ye Koht. Ngen Sarawi ye ngenen Jesus. Okay? Makarata Jesus anana katla po ngene wanane ko pasang re naramas ko Rusia makamelelehi. Alright. So, wawait kilimbak may imay bang ko sa limbak ni men sangwat. Wawait kilimbak so jam mini yung papam. De uya pilipileo. Magaplata is magapampakapake. Israel kantra. Amen. Icharcha may Israel sa kanakan de apal. Okay? Ilimbak ang Christ ma. Lokaia waya mahsanih unconditional. So jay mini rapan mekot sapol malimbaka. Okay? Tuwedra kecaya chay limbak makamawang niya ipakongo. Mamiano moni karaniyuk. Okay? Inatiyuk. Okay? Makisakanakan iyakis kaito sangyuk may lamami iyakis masama. Limbak ang Kaun-o. So estro kasawi, estro kasawba. Okay, udah ada limbakong aramas koros pokita ekapagrailta. So kayong current limaw isak payo Paul kasaya. Well limbakan Christ makin kamamakit kit. Paul kasaya me makit kita limbak and Christ. Limbakan Christ makin kamamakit kit. Okay, so may bangkas kasayang all popodman limbakan Koht, limbakan Christ Ray, ima layang niya yan wiya tami wiya. Okay? May kasayang liaman, limbakan Christ Ray, ima layang niya yan wiya tami wiya. Okay, ang sama chay kinin sa namawa mga ay. Ang sama chay linsen suwed. Iya doon ang sama ko minsen suwed. Arya, okay, armas kininda. Meko cintang niya yan wiya ma. Maya mau, ako meko tratang en Sarawi. Okay, makamu ipsaban, armiya sangan conviction, sangan meko kung sa ito wrong. Bogita ngen Sarawi. Karasa ba mga ipo takamay. Arngoya same esapong angay mepung. Amay ban menrong ngen Sarawi. Ayah sa mga ban submit. Apan sa ikin jeb maka wanay pan men kupurangkutran poita poete katrapay pang kapakap ibang kailangan ta make charma inta cha make puegi ay sarapasang inta make iolaman apan supay do inda o kumema ko ngay masako. Okay, so ikakela kay child limbagang Christong kamakatong child buya tama pung child buya. Gaya pa ka chay po takan all kun puegi railol restaurantol. Aga simple masok ang gak mererail. Okay, raging ka sa mererail masapong abrawiawi li and take the step po kita irail me panson papa. Aripili char. Ong yay gintay char. Po kita imen masamas monggot, imen Kaun-o tatong kiniya, imen kapagap Kaun-o sapeng. Okay, so ichar may pung pan kutong enda. I'm sorry. Mayaw yala dabaninda. Okay, so sapong automatically aganinda. So sorry to you. Okay, daban so mak. I mean kakelakak yang kichali.
Nia chai Bible study kapan men kupurang kodron poida. Ijarma mom suwed ijarma namanam suwed kapan men kosola na ne mour. Makomaan lar sakanakan chor pueki sakanakan me chor me komasa nan Pwopwouden. Take the stand. Kasinen kia kupurang kodron. Akauna ban ahpw. Okay, ijarer mata me Pwopwoud wat kapan patkul joro mela. So patkul koros ko sang ren Satan. Kareta komuli marainman pan uda. Ijarma amo Pwopwouden kait esaiken jolen Koht. Niam ban wokla. Eban wokla. Okay, aga ikichel li Koht on Bible study on fire for Jesus. Aprala renapod we sense what chapa the saik wokla. Apan soja ban nsenamwahuki nan Pwopwoud law old manok kasamo Christ. Puime kapwukita. Kapwukitan to wait Kaun-o. Kaun Jesus. Ito ang Kaun Jesus apa ko ang momotso. Okay, karata. Okay, pak magchaybil kiki ang rela child aklabalap te kaangodi ak child ko to Bible study child we rong. Arya puko mimire child. Ime mahsanih ki kadeka usalaman mimiream. Pam posonen pang kamaurala. Okay? Yawewen mo mai po chakaiman ichameasa paranwayo yi tatako yi mair ipagresan kapakapekang ipagren yang Sarawi kang. Okay? Ay puko etrakayer kang so ay puko ibang kaisiso ibang kapakap iban men Kaun-o sapangya. So yang mumong Kaun-o iban sapangya iban men mour pong iban men mour kita Kaun-o mahsanih puenggak sapangya. Okay? Instead of kolao for itengong dame kango ibang concentrate on Koht. Apalina iserikan ewang Koht apte ke laila. Okay, mengkakela kali pok malter yang eti Kaun-o mahsanih me omposanen pangkamorala ampo teman mesasai. Okay, so nana mahsanih mo posanen nana kelai. Posanen nana mour, posanen nana Pwopwoud dengan trepel. So dame kompan buya, kompan kapaka perom monyong and right and limpoakpene Kaun-o laut sang me koros. Okay, limpoakpene Kaun-o laut sang ang baba am nono am pod nom seri. So rapaki ta extra time kan koto niyam panene yung mamer kapakap werwerong Kaun-o sang ang Koht kalebla kapakap. Okay, kapakap kapang kon ganang Koht tiyatapom. Ang sa magkakakuya sang-sangang Kaun-o, ang sa mga rin Koht pan tiyatapom, ang kapakap pang wokla. Ang sa mga saro pan tiyatapom, ang sa ang kapakap solar pakpakitar ang Kaun-o, menlaw sa wasa, ilaysa, ang kapakap pang wokla tra, kapanut, kostoy lang ng south, mawiya kapwuramwahu. Okay? Okay, ikos ko siya, yerme. A child pay, a child mawin, a kay te kutuk. Ay begin you use ki example po makmais chunok irong away mau tami ko saya ay wewen example ka. Okay, puen child ka kosa kapakapin power o authority. O kapakapin is ki child po kapakapakan ng kapasapan. Okay, mangoy liyaman me ahpw inanen kapchakayo kay long Koht. Chachani ngong kilara nasa ay bantaja mo ita na limang Koht. Ibantaja ka drop kumas ngoyo Kaun-o. Pueki Kaun-o pan empower Kaun-o pan kiwe yang angenom kosoy. Makosoy kan so dra mimini ngil ap mia power mia manamanen Koht yang away kosoy kan. So kosoy kan magagandang ang pod. Yaramang kosayin Pwopwoud boyosa me ime mangan panay. Armay pan kosayin kiti chor ariyay pil ka sa pungala. Okay, pan kosayin Mehmen sawasa. Okay, Mehmen sawasa. Makang rong kawiya sawaso niyang warfare. Eu kapag may say patak yang kacayla. Mo warfare duweta. Ay pod mamer apcha nagasakaw as Duwen Pwuhk Sarawi kang yan kapag laut po karampa. Dami ban buya. Iban aso mes chumiya iban kuledia lukokan. Ngay kapag Pwopwoud. Kuledia lukokan ko cows.
Panso me likawiya tayo lukaw. Nganen coach pansair. Maperen ki sa kaunwai, puil sa kaunwai nanama aise nape. Koleti eu patral mem tien kaisi selpewe kapakappewe. Kau sasanganen sa kaunwai mabangkin nimala abang kamatakong abang solamen nem. Mawen magchay wiya kaite momoit. Kaite picnic. Mawen yo magapewe dehr, magasabal gapewe dehr. Kareta ka sobela sa wasay ralakan me. Ngen saut kam kamaskuni rel nang kaskul naklarkan. Karyam current payo. Ngay coaching sampa. Paul ko saya kamaskuni yalaramas. Kareta amu warak man makapchakay kay teki mo. Ngen saut kamaskuni. Kareta kamilian kapakap makelaid. Okay, Yermen pakpakchor sang chor me hopeless. So God bring hope. Kaun-o wato kaporapor. Okay? Kaun-o wato kaporapor. So kapang koleti aliko kan meken likawi ko wisa kao meken likawi toto. Aliko koros kapakap kila. I pelianta ngena kan mo kakao na ipod. Okay? Sakau kan kekilang mimiselina niyem toga ko sayang. Lang masotra man kumawuta. Wukita Kaun-o, ari nimak mamay tala Satan and kakaon. Kareta pingo pinginsal. Okay, makomi krama man, komi nono kalap man, nom serupon sa Koht, komu gelep mangyer Kaun-o, komu gelep yeyang Bible study, ikarapang Bible study ya. Wen Koht and tiatanan champa samuyan. So kompang kalau dela kapakapan, kompang kelail kiam, ewang Koht, pain komi, ewang Koht, pain kapakap, o kapagap ki mour serigan. Kapagapin kaos ngayon sa utso rampungon manaman kang kamaskuni na iseriga. Pure dermena sa la Koht. Main Koht sa wasa na iserigan pure ninangita ko tong komoy. Okay? Kaun-o tiarotra aman naneo panay yo pon pan kodo. Pogita kaun-o pan tatok reyami. Amakom nanantiyo kom ko siya. It doesn't work. So comes to work. Posonen tuko sotra kareta Satan ko to I play around I kokoruri ko la kataki yo panene. I kapakap child ban pirta, child ban asta me a child win a winner for lobo ren Christ. I karapana mahsanih. It is finished. Song chorus magalama me kapal en nakir pon lobo. Song chorus makomanane e Duwen Pwuhk Sarawi. Okay? All right. So, biasa man kapakap ko. May tang Koht and pen. Wala man niya pang kang Kaun-o irong to lima na esalar pilak-labalak. Wala man niya asada Koten. Okay? May chama pepe o pururta kagan yang Bible study kagan wiya wadawadak sapal Duwen Pwuhk Sarawi kagan wiya kapakap charma kanyang pururta mouren miya waklayo. Omo wakilan trabang kareta ola pilmen yang asalam Koten. Okay? Pak cuaca cai sai kameredi. Wan ngen sarau retel ak child men patago me cai kan metuwe child ja. Arabil kareta cai kan wiye bebe. Okay? So cai pan men wakong Koht, cai pan men Koten wakit ke child la o empower kito ngene retel pe child engak kosai. Ansa me cai kan matakla a child kel pil kosan ren Kaun-o. Okay? Pe child engak kosai. So mahsanih wasa limbakan Koht yimakin kamakitong kitsen buya. Mabil ban ong kachai chonto takan momotso. Makom sujonok pakapaga Koht akamu yap songan yang papa songa ta papa Kaun-o. Ngile na ramas chavana la yang kamu yamoy kosa taule no katarala momotso. Pagita limbakan sujonok lol. Okay? Paul ko saya limbagan Christ magin kama kitang kid sen wiya tama sa wiya. Ari limbagan Christ may ko saya melel me limbago toge wala pa toge aramas korusia. Tamin tagi toge hol Kaun-o ko kalikiyang hol en pakapakayapod. Ari kaitek aksin limbag may bugidio. Okay? Limbagan aramasa wiya mirror yo, wiya class yo. Wiya class yo may panarongan lala. Okay? Puya nasay takot limbag. Arya chay limbaga kisin. Amay mindinda sa pulmangkodra ame laud. Ame soy rapa. Magchay aramas koros
limbak ni Duwen Kaun-o limbak. Ime ko sa yaki poson mak o limbak tama kayo ka sampal lale limbak. Pwede limbak pa wede me ka Rusya sojar ka Rusya o lugar do mau ka Rusya. Okay? So kasi ya me limbak bakin kama kitong ran wiya tamaro wiya Paul mo na karayang mela paksilu pwede ara masaral wudi ka tre dia pe lipo maso konta wasa alu kokowang kalok. Pwede da limbak and Christ. Child aman pena jak chai mour. Okay, aman kasi ya child jak chai mour. Chai bikang go to life but aramaste ntai child. Who cares? Okay, who cares? Ong ya turkan ntai ya ischaka chapangi. Ischaka chapangi pogita iwiya mapakaono mahsanih yang ye wiya. Aria iyangker ikakela kai child limbakong Koht and loud. Pwede limpoakpene Koht ang kamang kitong child wiya kupwurang Koht. Mak chay limpoakpene Koht child songan papai nan momol so tan chayban mok din aramas. O pali pa chay kan pan kung godo tra kawik child la. Limpak nantiyangan ki limpoakpene Koht. Okay? Limpoakpene Koht kung gosan rang Koht so kapakapki. Lela child munchichi kan ime mahsanih ki pray for your enemies child ang kapakapki child munchichi kan. Pena limpoakpene eschaka kitimala sa utara na munchichi. Pwede bang kilang ay munchichi yo nan nganaya suwed lar pogita suwed. Okay? Ay paninta main Koht. Kito sa pulma limbakpene po yung kakpakapake ntatato. Kapang puruta kapakapake yer ko sanya ren Kaun-o. Amay bang kang kapakapki asota limbakpene ayo munchichi yo bang gotore. So makaschuan ki limbakpene amo munchichian karasaba ikailong kikilikil. Ngayari so jaman kapakapki ay kailo ko ba mamol sili. Anso may bang kilangatay ban which lakis was ay bang kampatrong. Anso may kailong kiyan ta main Koht milaw kitong yo amo limbakpene po yung kakpakapake kilikil automatically song korosmenta te wiya may soutrar ki kakmakong. Pokita ipakiyar ren Kaun-o kitong niya sa pulma limbako. Okay, so ikakela kay child. Papakto to time and papa Koht. Ako tay papa ini ya tay wiya pa. Karita sutra kela pa child. Amen. So limbakpene Christ ken kamakitiya yen perehsang ya akamay. Perehsang ya libanet teko soya suwed naman. Kinkisang ya yen kolokolayin sen suwed te kailok. Epilkisang ya norok luwak. Loloit o somau. Tame limbakpene wiya melen may ban so limbak ban drugi lang anen so limbak so mak. Arya tame wiya kito somau. Cekak changa Tylenol apea so. Iya yan seren yan limbak. Okay? Iya yan seren yan limbak. Wuni yang Tylenol apea so cekak kamau yala. So cekak. Ichamekan wiya kat yala po yan dehr kon matako. Ap kalawan matako ko sani so makabir nanay video kan kareta limbak. Limbak wiya wuniyo. Okay? Yan sama ke limbak ke dereke limbak. Kamu ya ramas takman, kau ururwe na nam kapal, tu aja power ang kojo kinsan salta pagagak, tu aja mila nam pam gagak taja kadekpene. Okay ya ramas mesasa, Kaun-o te sasa, so jam mour ke limbak, rabang kilkilang am kapalan nanayo. Kamu metru ke limbak pagam Kaun-o, kapalan tu aja nam pam gagak taja kadekpene, suya ta mekot. Okay? So limbakpene Christ tamekan wiya akin kolokol ang child a child dupungki wauniki a child Koht. Okay? Limbakpene Christ child liya kani ko sa yayar. Okay pak chaikin men akatata lokaya wayon ta make even magamaw. Okay? Magabung may sabon jami pak maksusang ko. Aptame ko sa wasa limbakpene Christ, pwede ay pakong Christ, ay pang kolokol, ay pung, ya ay pungan, ay pung, yayan papai, yayan wauniki. Naman sama mo na yung go to life, aman, may ay kasta na pe, all,
So ako da visit so ko sa ya nadalawa no ring. Ring to iyon anta mi pon speaker blast out abo do lingar to kit koros rong kit klampana. Hari agay baksango. Pwede chay lanlar mimi yang chay po chay bikin solaka tapangi. Chay liakan me ko sa yang. Solaka tapangi sa ko sa ita chay sa waki we. Okay ya. Niya chay bangin chamanda is kichay wak chay lang kolokol. Pwede yang all sararain. Okay? Kiyang all sararain. Nan pungar na ramas magamwaw kiyang pod. Kiyang isare o kak plan o kak konme o apuko apod nasari. Okay, so utut kayo ko sang retail. Pak chojo chay kak wiyo kapakapki. Mein Koht men lau so sa ipod and on fire for Jesus. Atame chay wiya ke mela tor. O sang kiti tor so. Achay kapakapag praksang achay wiya. Poko sang kawa tor. Ko sang kiti tor. Abang ko sang kota. Puya kota o wasarenolo ko sang retail. Kichay lipo pod men mitrampa. Ko sa yayang you can do it. Okay? Jamang kita iPod chapter ko to live and some child lock dia indang iPod chesala ka kola sarawi chay kola live agam dai sai kono pata kono patar apil drawback pwede mo itang pe ni yokot imebana sa ansauta bitami songon ko saya chay pan kakela kayang ren papakot yeramem peyang panapte ko wakalas chumen buya tama chay buya. Okay, so limpoakpene Koht, limpoakpene Christ akan ala yang cela cai bang wow niki. Okay, so jakin men kiyang inan kapal. Perehsang ya yen patrang lipanet kan, tesongan kapal akan makan paratanan Pwopwoud. Okay, iminda ke macai kono testimony. Tu aja mas ngai parang kilipanet. Pancangalan ye wim makasa yang rail metakan po emang lamau. Rai kosa yo nakale di changalama pilkosa iya. Okay, iwana isasa na kita la lokaia miapak aino no kalapa raganagar knia popo ni achitiko popo changana ni pararo pwe chibanda dai neighbor ko te koto prabasanga chai sopo ngoi bil changala mimi ni paibo awi por ragan Koht ni ahpw right Koht ni ahpw taka wi amen ngoi so aino no lakia yang ko mimak mal to prabasanga atsu tuaja isasa na kita Isasan na kita la kosay dua cha kaperen paseli. Okay, ya tayo mo awan Satan. Satan magin ko dong kawela kapingata. Okay, so anso me yale ta Christ song riawa popsang ya. Dua cha kosay lokaia suwed o kosay likam. Okay, malikam mo ko kola pile porta usong naikin ansa wato ibang kon. O ibang pagmangi yang Kaun-o indayang aramaso. Okay? Kaya ramas melel souleng. Kom koso-kosoy iklang work lang melikam mapatpadiya so kom nantiyong koso-kosoy buen ngilamao. Arya cheban matawala limbak on Christ. Mein Koht makong niya. Kitong niya ilimbak po yende lipanet, po yende kosoy likam. Okay? Limbak on Christ abang perehsang. So wuchara ka magchay souleng ko nang, magkatang ko na, chay sinanes chuko nang. Magchay kinbuya kaperen gija. Song koros miswed, song koros men kapingata, men kawela kemelak chal we ututung Satan. Chal we ututung wen Satan, wen rotorot. So chay men kakotonan marain, o inanen soik melel. Okay, soik melel kapingatakan, soik melel lipanat kan, soik melel. Pokaitan karakteran Koht mo. Okay, ngoy pang tinurongata, reya ibuya ikin kon me ito sang Kaun-o. Panso may karani ko trakak pila automatic pati pene tape so trakak panso may sabalo Kaun-o kisam penet na nawaya so may yang ipuinin liyo irailari mo wasanta to ka iral pepenet amo ansa may souleng kapo tuetra gam patrang boy ansa wadi ya sa may ban overrule I presence wasa oraban lamuku Koht re oraban kokolao sola. Okay, anso mi souleng kapo ikang patrang wasame sampakan po resampa. Okay, anso makompang kertan na mo mourin souleng kom sulama sa boy kaluwe nan rotorot. Poko mo me light kowe wasanta tongkan me pepe na do wogit raila. Okay, hallelujah. Limpoakpene Koht. 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 Limpoakpene Koht
So Ekin tamachay ko saya limpoakpene Koht. Ekin kiyang kanangama. Perehsang kecil us cowe wagi lokaia wa. Coba ninta puis cowe wagi. Okay, so ekin kiyang kecil kanangama. Limpoakpene Koht ekin kiyang kecil kanangama. Asama kecil kin instance wotla utacha lukuriang Kaun-o. Asama kapan lukuriang Kaun-o ni yang instance wotla makapen pung ta sabong. Asama kan instance wotla lukuriang Kaun-o. Asama kapan lukuriang Kaun-o abang kiwi kelal pom. Okay, tu aja ngoi ma ai bot me sabong. Ngoi instance would like in matang chen ta main Koht ma kong ya ai mong yong bad. Okay? Instead ranche ban suman ban kolokol masa instance wodo mata wa ya pap te ka lau te la. Okay, and so pukat ban instance would kilacha me ko chen ta main Koht ma kong ya ai mong yong sa kan. Ichar ma ngoi ma pung. Ma ka instance would kamanda ta ai mong yong sa kan. Kaun-o bang kiyang upbebol. Kaun-o bang kiyang upbebol. Limpoakpene Christ akan kare yang kecil dan muitang amanan pelian dehr debil makong i pampakisipak. Okay, pampakisipak. So i kamela me share Iran Pwopwoud Duwen Pwuhk Sarawi so pak tapi yan ana mak. Pakisui char ako saya so isuwat kiyang isisak. Wewe Kaun-o asa bacakin sapung akan mak manogela. So jais chogun kosa ko ta di pok chailen nda ainok terentip. Kaun-o pa sa larong yamet. Okay kecil nang grupa i mo na mai kin ko saya Kaun-o kak makong ya. Puiwiata ma. I mean kacamangin komi tama Pwuhk Sarawi mahsanih agan mag agan manogela. So i mo man kecil o child pot kan. Okay? Ang pot pag mangi yang akamalo akar makong manogela. Ebang kamatak main Koht melau ki wisang kamatak ipa pwede kacakacaman. Okay, kami pan asayar mampoten i jampotok mai mela a inanen mau kecailen wiatak cailen perehsang. Kacuman men tua jabo Pwopwoud kalapus yo mela. Okay, sehingga saya magkecailik cai creative Kaun-o yang kecai koyakan wiata acai Pwopwoud kan ang kaperen. Okay, and beliau isi kata seniayen kapereno. Makma aman kilangata aman mau kita aman mia ko tama ko re. So aso megan instance wotla kataman to tama ka chapeng kilangata. Kagilangata ko ayoko kagilangata main kuko kagilangata main kala ka main maton ta ka pungki ta katamano ngok tama ka kilangata. Konan tiyang aso koros kendayang. Okay, main cook magapot kiniyaki. Ang sa koros may cook yeramen mga ko pul nom talo nan singko. Ko sa mo mair. Kabanen daw am cooken yaw pa. Okay, am cooken yaw. I cooken makare dai may kilangatare may lelikian so me. Imen pot kinuko. Yakilang am poten whatever compliment me sa masongang ko saya. Bansa macam kung kupwurteieu cai mentaki wiwiyam mau kan koros mebil wiwiyam pam. Okay, ansa macam kakasuk cai jok wasa pok cai mengkiyang compliment cai menjon entanga mau pon ni song koros kareta cai kin kakasa mau cor cai kin men wiyapana. Ansa macam kin Pwopwoudero tamun laro bil slak bil solar jok amanaman ariai wasako mangen saut kung porto buena tangke cai. Okay, karatan matawata tama ka punggrem. Asa kasalar no kinang yampod matawata tama layang o ang mau kita nin chapio. Okay, pwede mimi chamo. Ak chay mas kunsang. So pileo ko sa yayang. Limpoakpene Christ king kolong yan sawasan pwede kapal o pungpanakan. Okay, yeramen kele-kelep ke kapal. Ampoden minana kapal, kecai lik cai koton sawasa. Okay, li kami minanam kapal, all kekoton perehsang kapal, kekoton sawasa. So sawas pano nan Pwopwoud imeki, sawas pano kasaleta limpak. Asiyay kay dehr. Okay, okay you all rekan matawa ma liyo pil ko kayer tarara matawa ayar yapang kauniya tar so yan anay tangti. Kay dehr. Ola man akan pokata
poitana podo akin men cheer them on akin men lopolop kin rain poren kak toto way nan tamara wiwiya aola man me insecure duetra par akin men paliano itangdi kasi tama ka kom paliano itangdi di kom stuwewegi makauno wata sawasapam kom klangwang liaman me equip makauno autekier songkan makomanana oi waton sawasakin kom soik kodi pa mimi pa itram mongonen langai makamongayuk okay kaite jalanana udang yala olong Koht po jalan kak papa Kaun-o ni Duwen Pwuhk Sarawi okay papa Kaun-o stukos ya patak stukos ya patak sana num Sarawi stukos ya patak nan ma television songka papa Kaun-o wat kuwiata ko purang Koht nan moy papak jojo child saulan jaikin lingaling mo naramas anan matai so okay jaikin okila okiseli pogita jaikin mensansan akasalapan insecure mo kasalapan me I'm also a knock melon, Mia was Arisana Polla, Koht. Okay, Limbak and Christ can carry young Yayankak, Ewang Aramas, Mepil Woksang, Tepil Sotrak and Men Patronia. Ma Melel Tolul, Meled Ma Onkatai Souleng. Aramas me Asamiral Tipanakan, Igan Glamaren Omleskan, Rainan and Kinin and Pitsawas Panama, Nampungarai. Okay, nampungaral rastili bilibil kita ta nampungaral sawas ba lukuri share roken share tamerere onge child solang kengkilang okay chon momotso kampil kolayang okay chon momotso okay pogita lipilibilgi kan ranyang patak tepiran potlong matawa make child solang wiya panama yawana child so chatoluran ke mongyongan luketo muslim mande aramasaman mesa sa Kaun-o mak child so dry open na nang punga child yawana child inen tosang aramas man kukulan na nel child chugung katapangi okay so limbagan Christ panalo yang child pan menewong metrikan jar mara wok sang child pogita a child call da child person child men ranasola Kaun-o jar mara wok sang child pan men rambachong child poranasola Kaun-o okay ngoy ngongkilar insanay porta Sarawi okay wasa Mehmen bilbenta tongi niya nanayim Sarawi bilngongkilar pogita imen kichailen kisang kichail un momotso o ugita ta Kaun-o okay ugita ta Kaun-o pugi Kaun-o me bang kamor kichaila kaite kachai momotso okay aramas nang grupa raban bilkin request prayer o bilkin kawaila ma kaya ngoy Catholic who cares magabil Catholic इसमें भी कचापान की मगबिल प्रोटेस्टेंट इसमें भी कचापान की या तो नाम मोमोज सोन ताम चाय कचापान की मचाय का मोर लाते सो ओके ये मग चाय कचापान की मा काउन चीजेस काउन तारा चाय मोर ते सो कचाय में किया तो ना चाय मोमोज सो कचाय में किया बुया पना चाय काउता अताम चाय ना ने ऐसा चीजेस ओके यही Kaun-o यही में cheeses we are masala okodong kamaurik chaila okay so chaila nana tolul limbagan Koht limbagan Christ kin kolokolia poyan dehr lingar-ngarta panaramas mekin kamatakiyala tepichiyadi okay limbagan Christ ime ko saya ke me makchail wiya chail pukuan ololi me Koht kasik Ariak chay sujukak mo ipasang. Pwe chachon ay pot pampichiyati pwe ki limbagan Christ ray kak makong. Okay, pwe ki limbagan Christ apet iban men kesela. Ichar mako de pak mak pak silipak iban men kesela po kita iban enda iban single moin mia me iban dehr mour. Ma iban asame mia limbagan Christ ray. Iban mako mapuro de pak makre amen melika mapuro de pak makre iban mako okay o aleta pogita limbagan Christ apo ya chay limbagan Christ akan petepet chay kan tatongi tebukong kasewe okay limbagan Christ kan perehsang ya
kawuti sangya, soangen kailok, soeupana, saminemen, triak sabung, and nan Pwopwoud. Okay, last in scripture, epises limaur ya isak limaur ko sa yayar mo. All Pwopwoud kan, amwail pakong, amwail Pwopwoud kan. Okay, so all Pwopwoud kan pakong amwail Pwopwoud kan ito ang Christ pakong mumotso. Kichay li Pwopwoud kan tepi li, ko sa yang koros li all pasanin limbak pwede Koht me limbak. Es choko sa ya Kohtan ke limbak ap Koht limbak. Koht ye limbak. Ar may ban ija indinda Kohta isa ja mour ke limbak o isa ek mour ke Koht. Okay? Isa ek mour ke Koht. Sa ek mour ke Kohtong ay bod, sa ek mour ke Kohtong aramasin liki, sa ek mour ke Kohtong aramas man makamata ke yala. So limbak we ke Koht. Magchay ban ko sa ya mek chala sa Koht awan sota limbak me uya mour chay piji ke chay. Okay? Pangkapakap ok chay na kier. Kalangan ng kumakaon Jesus, ikapakap kiyang kumakaon yang kacun release sapul mamu limbak. Sapul mamu limbak maki cara masota angi. Tatan se ronger na sapul mamu masan. Tama kum kacun ka wait kengki to limbakong li. Li and wan kiol. Limbak and Christ kelep yeyas na nat mour. Mebana layang ki trat baik. Ikapakap kiyang kumakaon yang kacun baptize kengkit baik and limbak. Lord, shower us with your blessing of love. Release, oh Lord, limbak. Makom katin mahsanih momoy. So what the ger momoy, asamen mour ki ya momoy. Ipaki yang kamu yang katin kalaudela. Kalaudela at limbak wasakan makom sotay rong lole. Lord, we speak life nan palwarat. Pusan ka kemela kit pen kit. Kom katin mahsanih sota makakbaba komoy. Mara sota pen kit Israel. Die to ourselves. Your will nampalwarat sen ka kitipen kit o mour ku kupwurangkot kelepan poita sa kaprayang kumakapen ka sa pakalangan ng kumakaon Jesus mawiyat kaun at mour. Amen. Amen. Kalangan o kasalelia.